Ini roda. Itu 26 long duar baguri. Halo, itu pini dak yang api asal itu episode se opis tukang puji ban itu buka janel lo. LA presiden kai senton teror fansi ini la bangso office ini penperan mu itu 26 naso election logistik mangke naso plong itu gitu ya dia pan sipini itu buka janel kewa itu LA presiden kai senton teror fansi ini la so office pan kita puji fansi menjalang li fansi atu piglo tapi non lang li so kita puji fansi lang li fansi betai lo mana bang ke na kang pulo lapen la bangso kang puang thek bang li kang te bang thek bang la ke inglong akhai tum aning kang pulo dei aning kang pulo pulo kang te itum edet elong ria phano hempe ko farman lo lapen helong rilong pat farman ke songpon po asila kang ti pulo kang te itum richard de pelana ka doi kang ti pulo dei ho kita lo masih bloki hai lo tu kici phana di sar jaiga thar leke hai lo pute parliament long lam paning te don po la pen dat tame kici ameni ti kit sini lo chalo malam so lu nongkrong di sini saja. Bisa dipakai nanti. Ini bagainya semua bilang. Kayak lah deh. Development for bole to nisa prasad ami joabar moi amar team jogedi ami goislu governor assam governor এতিয়া এটা ডাটা আমার governor দেখাইছিল এতিয়া এই ডাটা মতে 96% মানে ডেভেলপমেন্ট হল কিন্তু আসলতে 0% ডেভেলপমেন্ট মানে কোয়াও লাজ লাগিব লাগিছিল ডিপি যিমান তুমি ইয়াত লিডার্স ছিল আমি গম পাও ডিপুটো আমি সবে জানি যে ডিপুটো এটা হেডকোয়ার্টার হয় আপনি ইউনিভার্সিটি সাইড গৈ পেলাই মানে মেইন টাউন দি আমি আপনি ফুৰিলেও তো মানে just before reaching after reaching 3 kilometers in the university side you will find that there is no road facility ekarne etutu ami bisas kuriboi nware kobo kole ekarne development to mane 0% sobe jane ekarne etia jitu amar Karbi Anglongot not only road facilities but different sector we have been lacking behind. So the people of Karbi Anglong now they choose the best party, that is APHS party. Party come into power, definitely development will be done by APHLC, no doubt. So this time all the not only Karbi, all the tribals living in Karbi Anglong as well as in Dimhasau, they will definitely 100% they will vote in favor of APHLC, and then when we overcome this MP election, that definitely 244 AS must will try to implement, and then development will be definitely will take up this issue. মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছিলে যে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আসলতে এটা হিউজ এমাউণ্ট তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিছিলে ইমান টকা পোৱাৰ পিছতো কাৰ্বি আংলঙত আসলতে ডেভেলপমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণটো কি বুলি ভাবে নম্বৰ 1 হলেতো আমাৰ CM Tuliram Rohang's pocket of Pusigo. All the money has been sanctioned to Tuliram Rohang, and the rest of those BJP chamchas, they are still
waiting for that money. But we have got information from different contractors and all that this time even the contractor they are lacking and money and all. So no bill before election. So এটো আমি গম পাওঁ যে তুলিৰাম ৰহাং পকেটত আছে বৰ্তমান সেইকাৰণে এটা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হু ইজ তুলিৰাম ৰহাং CM বুলি খালি পৰ্টফলিঅ ধৰিলে নহ'ব নহয় if you want to hold this portfolio then you must do development and our people that is the three Queens district that is East Karbi Anglong West and then Bihar. আৰু এটা প্ৰশ্ন তাৰ মাজতে সুধি দিওঁ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ পুত্ৰই ব্যাপক কেলেংকাৰী কৰা বুলি পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক কেলেংকাৰী কৰা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে কিমান দূৰ সত্য এইটো সঁচাই আমি গম পাওঁ যে যোৱাবাৰ মই নিলিবত গৈছিলোঁ বৰ্তমান তৰফত দিছ এৰিয়া ইজ ভেৰি ৰিমোট no road facilities and all just if one to reach from this side to other side we have to cross the river and all no road facilities 0%. Even the villagers in the rainy season they cannot move their vehicle, they cannot ride just by to reach one place to another they have to walk on foot barefoot for marketing and all. So কেলেংকাৰী to definitely এটো আছে আৰু সঁচা কথা সেইকাৰণে যেটো আমি APHLC যদি পাৱাৰ আহিলে definitely আমি জেল কৰাম যেটো corruption যেটো আছে leaders বিলাকে not only তুলিৰাম ৰহাং those who are working with তুলিৰাম ৰহাং as well as হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা we will definitely এটো কামটো কৰিম। Thank you.